Dobrodošli na naš prvi podcast na temu produktivnosti, odnosno 4 core, 4 glavna i ključna koraka koja je potrebno raditi kako bi izgradili jedan stabilan posao u Foreveru. Sa mnom u podcastu je za danas i za svaki naredni put Snježana. Pozdrav svima. I zajedno ćemo prolaziti malo kroz neke teme koje smo mi prošli u poslu i pokušati prenijeti to svima vama koji nas pratite u sklopu podcasta ili na društvenim mrežama na jedan, ja bih rekao, najispravniji način, onako kako mi to doživljavamo, kako mi to radimo. I za sve vas koji ste razmišljali možda o izgradnji Forever poslovanja, mislim da je ovo jedna dobra prilika da dobijete sve informacije inside onako kako mi to već 13 godina radimo. Podcast produktivnost, naša tema je danas produktivnost, zašto je važno koristiti proizvode i iz kog razloga ti proizvodi nama koriste u izgradnji poslovanja i kako je to posloženo u samoj kompaniji. Ja se sjećam samog početka kad smo mi krenuli, to je bilo sad već 13 godina. Da. Navike nismo imali nikakve o zdravim suplementima, odnosno zdravom načinu života, bili smo mladi, ono što kažem, mladi i ludi, i Forever nam je donio jedan drugačiji stil, nešto što smo morali početi uzimati. Kako je to za tebe bilo na početku? Daj nam malo ispričati. Dobro, ja volim isprobavati, ja volim koristiti sve što čujem da je dobro. Tako da mene su veselili svi ti proizvodi i krenula sam ih koristiti, moram priznati, nisam očekivala ništa drastično. No, kroz tjedan dana počela su se dešavati ta oduševljenja. Čak u tih tjedan dana ja sam bila sigurna da ja se ne želim baviti tim poslom, ali zašto ne koristiti proizvode i to oduševljenje, ta moja emocija je nesvjesno pokrenula i samu činjenicu da ja krećem raditi, jer sam prenešenjem svojeg iskustva preporučavala proizvode, jer kad mi koristimo proizvode onda ih možemo iskreno i preporučiti i to je ono što ljudi vole. Ljudi vole emociju i nije... Ti si bila od samog početka oduševljena sa proizvodima, imala se nekakvih svojih iskustava od prije sa tim, pa ajde, to je bilo nešto novo. Krenula su od banalnih oduševljenja, već sa onim samim malim proizvodićem lipsom. Koliko smatraš da nam je bilo važno to oduševljenje sa proizvodima? Sad kad gledamo 13 godina, izgradili smo veliki biznis i napravili jednu dobru priču životnu od svega toga, ali koliko smatraš da su bile ključna ta oduševljenja sa proizvodima na samom početku za tebe? Jer ti si bila kontra posla, ja sam bio vezan više za biznis, ja sam tu pokazao. Ona najvažnija. Mislim da je najvažnije da svatko prvenstveno koristite proizvode, da ih može preporučiti. Ne postoji na ovom svijetu nijedan katalog na temelju kojeg će netko kupiti nešto. Jer u današnje vrijeme ljudima je dovoljno feeling. I reklama i kataloga. Ljudi traže osobno iskustvo za preporuku restorana, osobno iskustvo za preporuku dobre odjeće. Znači, to je ono što ljudi u današnje vrijeme traže i cijene, jer svatko može napraviti reklamu. Da. Reklama kao takva, danas smo svi svjedoci toga da se stvarno na društvenim mrežama pogotovo sve živo reklamira i u pravilu mislim da ta iskrena preporuka nikad neće izgubiti onaj glavni svoj smisao koji ima u svemu tome. I tako smo krenuli, znači sa samim proizvodima, tebi je to bilo ono super oduševljenje, jer je to bilo dosta ono vrijeme Forever ima i dekorativnu kozmetiku, pa je onda to bilo puno i šminke i svega. Sad ti sve mene, ajde da tebe, tvoje prvo oduševljenje je bilo, koliko se sjećam, sa C9 programom. Da. Gdje je zapravo naš posao nakon toga eksplodirao. Pa daj malo. Da, ja bih rekao kad ne znam koliko to znaju gledatelji, oni koji nas prate, da ja dolazim iz obitelji koja je u životu skinula više tona. Smo skinuli i dobili i stalno imamo problema sa tom tjelesnom težinom i meni je to uvijek bio nekakav izazov kako skinuti kile, kako, na koji način, i onda se skužio da zapravo u sklopu Forevera postoji taj jedan C9 program koji je kasnije postao totalni hit za sve one koji ne znaju.
možete si malo proguglati o tom proizvodu, znači u jako kratkom roku postigneš odlične rezultate. I ja sam tu izgubio prvih 9 kg bio i onda zapravo tu se stvorila jedna dobra ideja kako i na koji način to ubaciti i napraviti posao od toga. Zapravo, ja bih rekao da prvenstveno ko zadovoljan korisnik sam krenuo sa samim proizvodima. Jest da je tu uvijek naravno bio biznis kao nekakav glavni motiv, ali za cijele te priče stoji vrlo dobar proizvod, pa je onda to bilo nešto jednostavnije. Često nam se događa da u poslu nam suradnici dolaze i onda oni koji žele na brzinu nešto postići, pa onda suprotstavljaju se tome da moram koristiti proizvode, neću ti ja ništa koristiti. Svakakvih smo iskustava imali u ovih više od 10 godina naše tradicije u multilevel marketingu, no međutim, koliko ti smatraš da netko ko ne koristi proizvode može to zapravo na neki način uopće uspjeti u takvom poslu? Smatram da ne može. To jest da uopće nema smisla, jer najvažnije je da budemo proizvod svog proizvoda. Ako smo mi dobro, ako mi zračimo, ako mi sjajimo, ako imamo energiju, ljudi će nas i poslušati, ljudi će i prihvatiti našu preporuku, a i ljudi će nas pratiti. Drugim riječima, ono što kaže, osjeti se da se nešto ne koristi. Da. Tako da, ja bih rekao, nama je na početku bio zapravo cilj da što više proizvoda si možemo priuštiti, da zapravo krenemo što veću količinu proizvoda koristiti, ali zapravo sa tim smo gradili jedno dobro iskustvo koje smo onda prenosili na ljude. I danas imamo 360 eura novi upisni paket koji je, što misliš o tome? Za one koji kreću danas sa poslom, gdje je zapravo nešto jeftiniji start, kad smo kretali bilo je 500 eura i evo do nedavno je bilo zapravo tih 500 eura. Bilo je više. U naše vrijeme bilo je još više. Da. Mislim da je 500 eura nekad vrijedilo puno više nego što vrijedi sad. Koliko je to zapravo dobra varijanta, taj paket? Mislim da je fantastična, da je Forever nam zaista jako puno pomogao i svima novima koji se odlučuju izgraditi svoje poslovanje sa Foreverom, jer 360 eura zaista nije neki iznos. Zapravo dobiješ proizvode koji su top. U njemu dobiješ, to su paketi koji su zaista fantastično složeni, sa fantastičnim proizvodima. Bilo paket sport koji sadrže i Arđe unutra, recimo, proizvode koji su za znojenje. Gel i to. I dok je za ženski dio populacije možda interesantni beauty paket koji sadrži sa kolagenom i za ljepotu. Kolagen, naravno neizostavna aloe vera. Recimo, to je jedna dobra stvar koju sam ja primijetio, baš koji su kod nas urednici dosta iskoristili, koji se bave sa izgradnjom biznisa na društvenim mrežama, iskoristili kao jednu dobru priliku da zapravo naprave određene recenzije na taj startni paket i pokrenu posao. Tako da zapravo tu dobivamo i to je nekakvo osobno iskustvo gdje zapravo Forever sve više i više teži u tom još u tom što čini posao jednostavnijim je Forever Card na kojem tebi mogu se zahvaliti prvenstveno jer je nama olakšao posao. Znači, bilo da me prijateljica pita šta koristiš za kožu, ne mora me puno pričati, samo je pošaljem link, tamo ima sve informacije. Bilo da ja ili bilo tko od suradnika postavi link na društvene mreže, taj link priča o nama, o proizvodima, a i savjetnik daje savjete o preporuci proizvoda kad osoba upiše šta joj je potrebno ili sama i savjetnik preporučuje. Više o tome ćemo pričati u podcastu koji je vezan za recruitment, odnosno za sales, pa ćemo više o tome odraditi, objasniti koliko zapravo dolazi tu do dodatnih još benefita koje dobivaju suradnici u našem timu. No, međutim, činjenica je da su sa digitalnim vremenom, digitalizacijom svega, umjetnom inteligencijom su se neke stvari tu promijenile. I kad pričamo ne o samom korištenju proizvoda, nego koliko ti smatraš da recimo sam koncept pristupa informacijama suradnicima sa ovim sustavom koji sad trenutno imamo, znači umjetnom inteligencijom koja daje određenu
preporuku i tu je da bude zapravo support i u marketingu i olakša ljudima, zapravo sa 360 eura danas ti možeš pokrenuti posao, jel? Ali koliko su ti dodatni benefiti ključni? Što ti smatraš po tome? Pa, važno je da osoba zna razlog zašto želi nešto napraviti u ovom svojim poslom. Važno je to da zna da ne mora biti savršena, da ne treba znati sve. Dapače, ljudi što manje znaju, najčešće naprave. Zbog sastava, nego isključivo zbog našeg preporuke i prenošenja naše energije i iskustva. Osoba dobiva i podršku tima. Edukacija prati ju korak po korak. Tako da važno je samo da ima razlog. Imati nekako svoje osobno iskustvo sa proizvodima i zapravo koristiti sustav onakav kakav je. Jer svi mi znamo da zapravo u konačnici proizvod ne prodaje. Jel? Znači, kad govorimo o samom proizvodu, ono stara poslovica, zamisli da dođeš u trgovački centar i želiš kupiti zubnu pastu, ona prodavačica s drugog strane dućana viče, čekaj, stani da ti objasni, sad unutra imaš toliko vitamina, toliko minerala, tako će ti izbijeliti zube, ili je princip da ja to koristim i stvarno je dobro, preporučam iz osobnog iskustva. I nekad to malo u kombinaciji sa alatima koji nam omogućavaju da možemo dobiti brže ideje i da možemo kreirati sustav, možemo napraviti jednu dobru priču. Ali iza svega toga stoji, kad ne rezimiramo sve to na kraju, ipak da proizvod mora biti proizvod proizvoda i da mi moramo biti ti koji će na neki način prezentirati svojim načinom životom, svojim promjenama koje smo na neki način uveli u životnim navikama, tim novima, da zapravo dolazimo do tih novih iskustava koje možemo onda podijeliti sa onima koji nas prate, da li na društvenim mrežama ili u offline-u, i zapravo kad govorimo o svemu, nećemo reći da nam se biznis desio, ali da je to jedan od ključnih segmenata u našem biznisu. Ja bi slobodno s moje strane mogao to dodati, ali mislim da danas raditi ono što ti čini dobro je jedan veliki benefit, jer jako puno imamo poslova i svega tu koji nas oštećuju, koji ljudi nažalost ostavljaju svoje zdravlje i sve ostalo, da onda još ako možeš spojiti to da ti je posao da budeš zdrav sa tim da ti je to zapravo ujedno i biznis, da je to jedna jako dobra priča. Tako da mislim da koristiti proizvode je ključno. I ovim putem za sve naše suradnike koji prate ovaj naš podcast, najvažnija stvar, ja bih rekao, u tom Foreverovom four core-u je da koristimo proizvode, da budemo proizvod proizvoda, i nekad nije lako, nekad nije jednostavno i u pravilu trebate donijeti neke nove navike. Ok, imamo neke osnovne navike, znamo da moramo prati zube svaki dan, no međutim bilo bi dobro da koristimo što veći asortiman proizvoda iz čisto jednostavnog razloga da možemo ljudima prenijeti ono što smo mi osobno zadovoljni. Snježana, jel bi još nešto dodala za ovaj naš prvi podcast, za ovo probijanje leda? Ništa, rekla bi samo koristite proizvode, preporučite, budite ono što jeste, prenesite i iskrenu emociju, možete se iz cijelog asortimana izabrati samo 3 proizvoda o kojima ćete barem o jednom proizvodu dnevno podijeliti informaciju s nekim i vidjet ćete rezultate i kako će vaši korisnici biti zadovoljni, a vi još zadovoljni. Ja bih još dodao tu, ako imaš kvalitetan proizvod, niti problem napraviti veliki biznis. Tako da kažem. Ne treba puno filozofije. Da, kroz podcast moći ćete nas još pratiti na ostalim temama, vidjeti kako i na koji način mi gradimo biznis, na koji način mi radimo to što radimo i kako smo došli do pozicija i do rezultata da postanemo top distributeri u svijetu Forevera. Preneće vam to na jedan onako ljudski način, a onda vi sami zaključite da li je to nešto što možda se uklapa u neku vašu životnu priču ili se možda ne uklapa, ali definitivno savjetujem, zapratite nas gore, dole, gdje već, i spremamo još puno zanimljivog sadržaja, puno korisnog sadržaja koje ćete moći iskoristiti za sebe, a i za svoj biznis ukoliko se nalazite ili u Foreveru ili u nekoj drugoj grani mrežnog marketinga. Sve vas lijepo pozdravljamo, hvala vam puno na druženju i vidimo se na nekom od sljedećih podcasta. Pozdrav!